Wah, ngakendit penbang ngana mut poi sadamiet. Amne abang lai thu ri ki bang wana flight dun boy. This is Storyteller London. Oh, ngata kami semua tete. Jalan lupa pilih biang. Masa lai pendap sa intention. Adina benahin lai. Lapun dia duduk. Malafun yon sa one next month so. Tah. Kaslap namanya sini. Hoi keslap jur me pempertat lu. Sao telik sini jing layap. Hah? Layap yang mentarung. Hoi ke mai. Bro sao telik yap instant be. Ini kini le bapam pertat art lagi masih kiap. Mentah sakit seniang. Habal aja te mai ngilahap khandap no. Kan itu tek ladan masong sang manore. Tip yo ding man mamer tip syai. Ni mai lek kan biet ba. Ladai bentuk kit benia ikini kicingca. Pertat menuju kampung kelumar, kelemda. Upertat usat pom itu mai. Kam tam kini ki benai le. Pertat menuju pom kelumar. Uklar menuju. Kajeng pom pertat iki seniang bagi masih jungi kalong kadak bangin hap bang yet benia. Kilikot mentah, ye imadu, ye imahe bat maret bikin wan sini. Dah mai dah. Karena Mai, lawan. Tadi, barat pidan sini sih. Pidan sini. Oh, hoat yang midan nonton sini. Hoi entah setia undon sini. Bahaya badu part kan. Part 1 sa. Malah pak kot kilawan hispang. Mai madu indon rai. Marang baru istom tadi. Oh, tu bahaya lawan. Hoi mahal lawan. So sana mai. Boleh dah. Mensumbana, arti lagi masih lah syapom pertat. Sama dengan setiap rusau tu lagi seniang. Jungi lah syapom pertat dia. Imat dan sosang manore. Dakur kerja tu. Nomor ju, taruh menjumpa kelumah. London kita. Pertat belum kerja mahal. Ini banjir bat besar punya ikan ni. Bila dia bertulut di kelung yang macam ni. Berapa pintu kita kerja pun. Pada kilap di seluruh pun. Misalnya yang pesan lama. Ni tip show dia bantu kabi ini. Tips ni, dia dah manjau IT yang baru. Pelai hek kan nah. Nampak page ho kalau muka. Mah. Kan pi mahek ngite kum katangin tanta. Kejumpa mi kemeran. Kadai tang kawarne. Bat ladangin musim kia. Klempep. Ursa pom saingi kibru. Tak bang ngihap lek kloy. Kenapa bangin lain nak kencing susi. Baba, wah, bisa saya sih gini. Ya, bisa saya. Tengok. Syong hat mah. Kata kadai. Kabun cuci kalau bau pertat bau jumpa mi kinong le. Dek pom mi kibaya. Oh lakso bisa. Jangan bisa. Apa tu? Dan virus tu kibai lagi jauh ikun. Beran. Fatman lagi jing apa nak kata. Ni kiki mi panggil di bantam kerja clear lagi jom kikun. Bang kata ini kepanggil dari benda yang apa?